Nonsia abo Ghana de hye munyina jo mama kwapa edeba DLFM 106.9 ebra so sensema hotoa ya boaboa no se numre nonsia kase yebo no yede mu kire munyina da eba ebesamo ne ya ka mo sensema hotoa ya boaboa no se numre nonsia kase yebo no ya krita ni nyina da agoguyen aba fontentan kase ne so am na ye dlfmonline.com en watching so kase yebo no enem DLFM yen app no na bio tuning app no so yen Facebook and YouTube ni nyina da eya adwuma na ye DLFM 106.9 kase boy hu foni any videos awodo nam so am ubenya bi ahwem emre sem ye bajo adwenkyere no akenkan a na eye Facebook no so at DLFM 106.9 enumre ensem titiram ebedi kase bro makotiri bi ane say ye begyina mu awo panipo no ono hwenkitahudie so edema senate adwumaku no yama me says ijima ma ofori akase ekirem sem yamfa nto Ghana fo adwumawura no manim se wonnim na wafo bi adwuma na abosumutu na utua ne ka na ne senate no wantua obetuma akode afiase na kyena hwe ade a wapin ho IGP abo police officers beye aduonu mabaso ewo modembo omoso aboso omoku atia eyebone ewo manyimu na osofo no na my Ghana ohwe yensase yakwaye ene asase mu ne pa yankopon de atom yen ono kranse na bogura mu ewo lempera bato mpeso se oye ommash bedwane oniminyamfo Emmanuel amakofibu akase ekirem se kia ne ke de nti anam so a Adamu Resources Mining Limited for no wamojo mukrum krata ne wakirem ase de tie ben krata ne de ojugu baba wona magia ne sa Minister for Tourism Edin Samatuja HM say ye mfimpim yenu ni aduonunum ni mu eyo mo fra man foforo so a omo nso no eba tourist site e wo man Ghana mu no sika omo nso enya free mu eye 4.34 billion US dollars. Ye be gina mu awo kwakwe not abato mpesu aso wana mash bedwane oni menyamfo Taliza Lade awenim na meka say adehya wona mo kwakwe not abato mpesu atitina adehya wanom ewo alobushi ni potem ene due yo matede na tadwufo we free say aspat ekwan pa yebo mari ade ko tafa sotum adehye ehunu bi Mr. Kingsley ata anomato aba eyini se otitine ni ediama MPP amanyokuo no ewo bantama abato empesuaso ensama no pina le kan ya se onkonwa be se mo say enumra no nsia kase wo diero ha ne nsia ekiripo enkron kase fidie so na ye ka mo say Fair Group Band esuasene na ye ka Fair Group Band na wanom eyadwumaku a enwom na wanom ebo ye wa live band papa bia udwumadi a wudie bia no oto nsa frɛ ne ye ba medofo wani beje yedwumadi wa papa ebia na wo ye wedding ebia ye na ba fia na birthday parties ahoto no wudi wa woda to nsa frɛ ba bese abe surprise o pam sanso na bia na wo ye graduation ana se church programs ahoto any event bia wo be hia nwom wase se live band de to nsa frɛ mesom sompa ekwan so kram ye wa quality sound ye sanso professional instrumentalism eno akine wa quality instrumental ya ba medofo ne beje adwuma no papa na opa ya chi akwan a ya watema committee 22 ba roso inside honoma ene ebutum ya homa ne 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 0541 149 741 yabo no edapompa senananom enantie Mekan force papa edi ama nsi obi age atum se eye eno ane Lumba super no ana FDA de ne stamp asisu se eye eno ntini sensio no wo peno dodo atu aton senhyemude bi na wo ye na pedodo atu a frempenifo ewe 0549 889685 ana 0549 43616 na yaka mo say bosoma ye wende toso 29 ekopema ne de toso aduasa bibi ba na de kra na eba no ye de ani kire mu ewo prampram efri say prampram ho mo afa hye ne bra so panti bua ho na ye nkowate yankopo ye adoma on the 14th of August 2026 na dwuma de we no ye pound to manti bua ho fia de eba ya na nyina ye de ani kire mu ewo prampram Anglican Park efri say honom enete na meka se dwuma de sunku we no eye fast trade ana afin so prampram na nanom atenko dwuma de we no ese o mo sere so am eye fast trade cultural and food festival ho be de papa na de di ka be pound man ye wie pa de achi a eye music and cultural display ba mbode abonwom papa bi na ya sanso ama afade awda bi man ye ne anka se de African way ni ya shadan dan ho a wonwom na se ho be de brutam ene wachi nso de toso miensa ne nan ye be yensa ne dwuma nkyerɛ de ma obi bi obeba kyese we wuntua ka prep kra wumpe we na pa ka ya motum ye de yi pe na be ye ne se frisa fa hye bi no akwa
ba kwa jinsa ne dwuma tete yakwa ede akofi ne nyina ya prampram mo afa hye ne pentibua ho na prampram de yankopɔ ya atoma from 14th August ekopim 30th August de ɛhɔ ene boso adwuma kwa werim na so ase yentena se na yemfa ne menu nsia kase ebono mu kyeremu no emesam akenkanfo ben wa yase nkonwa besoma nimre no edi amejo so ya wofa ose ade ya de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hotedin ene bantwere bona na otafri jamene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye pa ye de kase ebo no ekyiremu ankasa ebesam DL News. Yamamo akwaba afei tomirika enehia yen ewo Facebook ana afense YouTube na nyamfa kasebo no ekyiremu ankasa ensam ye sha kasebo na se ade afiri Senate adwumakuo no akache na yamame ono hwenkitahudie so ede ma Social Security and National Insurance Trust etwa de tiaka ne Senate mechire head of external communications ede ma Senate yamame messages ejimaima ufori enade yi odensem atodwe ekyirem se aye wahye se Ghana manyimu oman Ghana mamra no ma ho kwan se enipa biada oye adwuma ama obi no bosum du a na adwuma wura se wope se wompe etese otumi tua Senate ema ne dwuma ye ni se wantua oman Ghana mra ene no ewo bi ka na ye ma me gimaima ofoli kase mu ene wo kyerem se pempen wasini fen yamfa nto Ghana fo nyina ne mu se emfa ho ne adwuma obi eye ama obi se ne wuton kube e wotrogo so se tomatoes mpo na ode akosi kanfo obi abo obi pass omo ana monton wana koko na wo yeton anase mo anase restaurant bi ne wa bia wafa ade hye adwuma na ebia banku na waka ne kwan hoton se wo fo obi adwuma so meboa na oboa na bosumudu na utua ne ka anase de bia dampo utua ne ka na ne Senate contribution wantua oman Ghana mra ene aban eno e obi ka papa yema be ne said to dwa ewo ni daso ewo mo obi adwumade so todwa ewo DLFM 106.9 mana DJ hit Martina dwam ena obi se bise ma me se na mo Senate fo mpanifo ne sansema mo kan no emu kyerem pa ne se na ma me kyerem se yanka nkyera Ghana fo se wonim na obi adwuma na se onim se wonko a wontumi nya adwuma no pesika mfa ngu botom emfa bi fanso mabusu na mo be hia manfo mo wase yemeboa na ye adwuma ne pesika gu botom fa wisu mabusu ya de a pempen wasini pen Ghana mana kyerɛ wo sɛ watua ne mpa ka wie no ne Senate nso ɛsɛ wutua ɛne yɛn sɛ akyi ba enipa no kwara ho migye mu adwuma wanya mfinhia aduosia no obekɔ kɔdi ne kakra kɔpem sɛ obewuo enti sɛ wantua pɛ wato ɔman Ghana mra na betimpo akɔkɔda afia sɛ bɛbɔ ɔka bi mpo ma watumi atua na wama nipa na kɔma atɔ ne yam yɛma me kyerɛm sɛ yɛmfa nto ɔman Ghana adwumayɛfo nyinaa nim adwuma bi a woyɛ no sɛ yɛ apan adwuma sɛ yɛ ankorankore se bosumudu ana se wo boss otua woka na se wankotua wo Senate amfa mam na yankopɔ ye wadom na bolboro wonyine che na wodi mfinhia na adosia na woni skabia bedi dia fanipa ne kopie mu e wo Senate fo mpanifo akache na mamode yankɔhwehwɛ ne nkrataa mu se ye no kura se wantua pɛ Ghana mmara ne beso ne pachi se twie fi se mpani sabe petapia to aya mmara ne de wuro nte no na boss atua wantua nso afia se na ensene do ba kodem na kyerɛ hwɛ ade a wapi ho ye ma me gima me fo le kasa ye no emu kyerɛ mu nie amuti hen eyenhye me animu nyina amuti hen eyenhye esanse ye djuma ma obi nti etua se no podi e me nkɔ ho bebre wo ye wa wo djuma wo ye wa wo boss wo ye wa wo CEO we be wo shop kitwe be your online business wo kada wo to wo spare parts wa bu so kan edjuma bi a wo ye no wo ye self employed sa na broni be kan no enu nti no esanse Snake scheme no wo homa worker bia na anka se omo ye office work ana omo ye studio work se me ni wo ana omo gi monthly salary pay as long as o ye djuma sika kakra beba no wo so wo ka ho bi enti ne eda wo mu no se sanse o ye wa wo boss crampo enti no wutimi be kire amount a wo susu se busumi bia obetimi etua e very simple na also do ho abejoin this net no na ye din komo efa adwuma wura nom wonum contribution e so butumi de boa workers ne ade no ye betumi enya adwumaku ahodo bi a wo no bekase bi a one de obetumi abase ontua ana se bi adwuma bi obi o operate business bi a se otua na workers sanit patro pensions act na se okay it is compulsory
say obi ye juma mawa. There is an employer-employee relationship. Miti me ye juma mawa ni se usisi me o se o tuya me salary no now so tuya me SNH contribution so aka ho. The thing is say meba so ene na mebe ansa na me ka se ma me twemu. Yes sir, you are denying the person of benefits obenya e was SNH. Benefits need be say under the contribution fund no even after 13.5 abas net hono senate sanso 2.5 echo National Health Insurance Authority into starting from 18.5 ultimately no e can just 11% na senate and manage it till you go to retirement or till you die or till you get an accident under the SNH scheme. Any the laws we operate with, there is nothing like wages, commission, contracts in our scope of work. Usually no one young person almost cheating system no so use wages we me man no commission we or your contract staff. There is nothing like that. Obi family say me nkom boa no koton kube wo kwan ho kura na me boa na ye pon a e so otumi tua me. Yes, because we ye adwuma ni man no. Interesting, no money man. It's when you say nipa bebre ni mu enti okwa ye mani kitu wo so since for no kraba shop and officer no omo bita aka cho omo say wo be ye adwuma 2-3 days pe nche obeko o cheat no ene o cheat no o chia me animu asem ka se na wasem am na ya ma me say se jima mo foli wie ye no ene wo kire mi say yemfa nto Ghana fo anim say senete no eyade abodi papa enti obesere Ghana ni bia say senete ne de fa ho hye mafiri say wonim da nso hwe beto wo da obenyini aye panin pa na obeko ahomgiem na kapre montoma no a woje damretu sire de mo akra o kire ma senete no enya Ghana fo nko a obi biara wa Ghana hadoma wo ye adwuma Sofia ma no ni mpo no wo ye adwuma ho kwan say senete no betua na adwuma ye ne boss ofa na adwuma betua ne kapepepe ne watua ne de ama no enti senete de eyo obi asede so betua bie emfa na adwuma wo ye se wana ye adwuma mpo da tontontom ntosi wo mokola kra na ntoma kra wa bubroshi wono ma kotua na nsa be ya dachi bia wo ahomgye mu a wonso ubenya insechi bia bebo apo muden na wanya bi e de ahwe ho ye wo ma obi bia oye adwuma wo Ghana ha ye kan sa akwan so na enye Ghana for pe isan say ye wo foreigners a wo krom ha wo so mu ye adwuma. It is SNH scheme no wo ma all workers in Ghana, not Ghanaian workers. So can Ghanaian workers na say Ghana for pe but other foreigners o mu ye adwuma wa ha ye tu o mu salary tu o mu contributions na no so SNH cover o mu enti e be hia so obi biara o ye adwuma wo Ghana ha no e de no bedom SNH isan say yenim se owo wo ho yare wo ho akwanhia wo ho sa nema miensa we nti na SNH e wo ho ma obia na owo ba se biwe anankofo mpesa mo beti ba me de anu ebedi kan enye den a wo ye adwuma no bibi betimi ato owo ba sika nto buan kakra oye was SNH one na obi besie o SNH will a oye me friend is SNH will na mama mfo ati yi enye the general will na oye no but for as long as osika wo ye ho a wa chocho din ato o se o chene bi ni ho asafo ni bedi sika me friend is SNH will enti SNH will ne ye kofa ne ya ma ye disika na ma obusuafo a ubo omudin ana enchirema uja omo ho na se enchirema na uja omo ho no mo no wo SNH ne hunya papa so musu benya bie na wonom ede ahwe wonom eho ene wachi ne ya maame jima ma eto ne kasa ase kirem sei yanka nkyira Ghana adwuma wura no mo sei bosuma katua bia de tua wudwuma yeni anase de bia da sika bia otua wudwuma yeni no ehu behia sei wutia ne kawie a obesan so atua 30% ewo no ne bosuma katua agibia na se de bia da sika otua no no obesese sika no na watua mu 13% ohamgye chemu dumiensa eno nya sika wobete afri udwuma yin na ketu na mo wankasa dwuma wura no sika wudi betua se ne SNH contribution fee na watua de ama no kama eno wachi so kirema wobesan so ate 5.5% ahamje chemu num akiripo enum e de afri adwuma yin na ketua so na beka ho na ye 18.5% eno ne be ya ahamje chemu dunwotwe sa sika no be ya udwuma yin no bosome biam no ne SNH sika esi otua se be ya dachi bi no kwana homgye mu am obetumanya bi e de ahwe ne ho ye ma me chem se sika mutua omu yi 2.5 on emu ngye chemu hamgye chemu 2.5% e de ko National Health Insurance Scheme apomujinsi achi ba nipa ne rekwa arasabe no so wafa ne kwa and is a one tua odwuma ye ne SNH de na nipa tabi wabona bro pa na Ghana mara so opachi a
obebre e wa bansem Sammy Jumaini. Now what percentage of my salary and the court submit on? Me ye jumama obia. Me jumera no emma me basic salary and patro minus allowance. Minus allowance na ma underline ase. Minus allowance. Uji allowance and patro into net contribution. Into wa uti me aye ma fat allowances na eye with them. Aha, into allowance in kan ho de na emo we juma bi wona say welfare an organization ma o kwan ma uti make catch jumera no mo consolidate sa big allowance e she o pay ni mo a. E wo say jumera ni tua ono ankasa ni bottom 13.5%. No the 13 ebeba. Now what's 5.5 if you would any. That's what team. Into total no be 18.5. 18.5. Into sha. You may run go to ya kese a chain the worker. O to ya 1,005 but it was say on the amount 13. Me patron 13% for the Sika or no as an employer no. O to ya a percentage of it is 13%. You're saying you been 195. 195. Oh, so that's the 13% from the employer, no. Into employer na on way to 195 no your salary ni mu no tie free if you on ankasa ni bottom yes you can free water there be free 1,500 but or calculated 13% on the 1,500 no no way free ni bottom usika no credit on finance anka mete was ye so be 1,500 at the end of every month bia no send adwuma wura man 195 Ghana cedis as senate me pa try na so on the percentage ne ba ka ho 18 na on no be so some say 18 total ne 18 but so no adwuma ade ne 13 yeah wa ma 195 na fi wa ba beti 5.5% free na akwaya 270 free 1,500 oh okay we'll get about 82.50 oh okay 82.50 ne ka 195 no that is the total oh okay sana calculations ni ye no be no ne kwakura mo no ene ye ma me says ijimai mo fori e kire mu say ade abako ani kasempa mamo a mutua mo senate ne say etumi du baabi no bi won makwanya nkwanhia na doctor fo aka kire ne say ye hwa wote bia no bebia waduro na enya de abetumi eye adwuma bio enti wi obi a utua wo senate na medofo e watu adi brutam ewum so ha na ato ye ma wo hyede ni due nanso no senate na bekoso atua wo ka bosumi bia du abefa ho ka ne atua ne kakrankra se be ya bosumi bia du a obekọ ahomje no so betuma gidi peche eno wa chenso ebia yade bi na aka wato fom pampeje se ogire ho bibiara nje ommodin atom doctors fo akwa hwe wa pomu de omko hwe no so ye no kre osimesi na pomu de ne mmoa otumi nya adwuma bio dia medofoi omefa ho ka nyina o kire ma sase na te utumi tua wo senate na yankopɔ ye watom na okọ ahomje wa adwuma wa ye mfinhia aduosia kire kura na wonso so wato ade firi se wunya adwuma bio entua bio nanso bosum bia du a wo senate na behwe wasa akopem se obewum ene so munkyire mu no enie na fe so akwanhia bi so sia anya nipa bebre nim se wo de ho dom senate na se wunya accident ana wonya medical condition bi na doctor ka se untimi nya bioma na adwene se ne sika was net ahyenhye dabi nti efe bi invalidity pension na wo poto ka se eno ne ye de hia eno ne se wa contribute na doctor ka che say you are not fit untimi nya adwuma biom nti kofi e ba sa na senate ma o package bi efe no sa invalidity pension na disability pension okay nti eno ne ye de auto pension so to send ya sebi with 60 years because yare na abo ana akwanhia bi na esi ana stroke bi na esi nti say amenu ka say your youngest invalid pensioner or young but other pension so because of yare within 31 years okay nti ye de no to nche na afi maba ne obi anim no aye old age retirement pension no de obi anim say oh makoma homije mo maba akwakra maba brewa eno no okwas na so de auto pension so etu ya oka kopem say nyame beto nsa afro na sa pension so afibia ya tumu ama enti mebo no tofa inema miensa we hu nti ene be hia se oye adwuma a ode ho bedom snet DLFM 106.9 Any a wuti ye ono and we head of external communications at the Social Security and National Insurance Trust eternity e kan se senate yama me says ijimai ma ofuli and amote ninken
Yentua Kasiabone Sona Inspector General of Police Christian Tete Yohonu apeja police officers weye duonunum omudibiemu efa modern boy so omuso bekweti abone ewo mangane mu na officers ye bi ewo mantema hodo omunso no edi omujuma bi ewo Bono East tema Western Central Police Regions ahodo no ade omunso so no ewo ho no omudi djuma akronfo omunso so no krono bo ana omobo ewo mangane mu no matimi abo mohomodin etimi achibin na omoche akrofo ensia omuwi a 300,000 Ghana cedis edi free obi honom ewo kintampo bupe highway ne sukitan sabosome ne de toso dunkno ewo mfimpi mienu ne aduonu nsia imu sanso ana krofo omode omoso krono bo no omobo ewo wase kropon ewo takwa empotem honum ninano a police foi etimi abo mohomodin etimi achiwom tema cocaine paso be 866 ho sensema no so na ekoso ewo haba honom na yade police for na bom homode atimi adi hu djuma na police officers adionunu ma IGP atimi abom abaso chief inspector bede win bombing sanso ana chief inspector Joe Tete general sergeant Elisha Inaga Yanimi general sergeant Kafin Sulemana general corporals for so no mienu Owusu Ansa Evans ene Tasan Jonathan general lance corporal for so miensa Osei Christopher Boning Chei Francis Ofowi Francis ene Enim Dominic Sanso na Sante Isaac general constables for so Adam Bakari Alhassan ene Bakai Mark Detective Chief Inspector Frank Za ononso eka ho bisanso na Detective Inspector Adam Edem Ametowoga ononso eka ho abroso ene Vincent Dan komuni na aka ho ana IGP etimi abom abaso so omonso bone ekoso ewo Ghana mu no omonso abom homodin so betimi akira kronfo no sane ebeya bone so etu ebetimi atwa ewo man mu yantoa kaseyebo no so na yenyina mu ewo Ghana osofo no man ohwe yensase yakwaye ene asase mu nipa twede amponyankopon ede adom yen mekire oniminyamfo Emmanuel ama Kofibua na odensem atodwa ekirem sei yamfanto Ghana fo anim sei sesiam ne wokasei Adamos Resources Mining Lease no 2010 wono magye ede afiri wo nsebe firi so mu kirem sei wo momoden epa obedwako bi sei omontena se hwehwemu emfanfa sa Adamos Resources Mining kofo no enhyehye ye ho firi sei wode munya ne kra sei fuma gudi amutu no wonom enam koti kwan so mo ye adwuma no eba ne sanso a na Ghana mra ebeta efuma gudi etu ho no wonom etoto na sekra na oniminyamfo Emmanuel ama Kofibua ede se de tudwa mra ene ne nsra hwe a edwumadi otu ya okopie mu ewo Adamos Mind bia mutu mfuma gudi ewo Saman no no wo elembele mensenem ewo Ghana atamante na okire mi sei wo hwe abedwoko ampani 40 ye no oman hwehwe amene abetodwa se pempen wosini pen na chese Adamos resource mine for no chese adwuma moye no wone mo mfa mra kwan so kura mfa nya adwuma de mo pa na moye ba bia mna ne hu kwan pose mo tufu magude na mo tufu magudie chese galamse nyina ba mu a ha twen ne senti de ne Minerals Commission penifo aje omutumi krata no no nimnyamfo kirem sei wure nyina hyehye pa Ghana mam penin yem papa John Odra mani mama de agwa kwem so de boa se be ya efuma gudu a yetu na o mayi mu am se yeboa ma Ghana man enya sika de bo man ho brade nanso uhwe sunsanso bone ye de bra o man na ha dwenye pam enti Ghana man penin botaye ne tirimpo nyina ne sei wo biere wa ye krado sei wo betufu magudie no wo betu no kwampa so na boa na wo yi sika ko ne wi a o man Ghana yensa ate ne yensuo ne yakwaye de yentimi ense no oninyamfo kirem sei sese yi de yemfa to Ghana fo anim sei Minerals Commission for ede atudwa sei wo hwa na monwa Adamos Resource Mining for ne ye na Nyankopon anim ni ene abonsematiko o manfa mra kwan so anye o mabum la no sese poto ne send prepare de kire din se da mojo monkrata asem no eno ana aya ntinkrata ande o munsenka Board of the Minerals Commission to the Chief Inspector of Mines with recommendations of grave violations of the Mining Act and mining regulations, recommendation for the revocation of some of the mining leases here, Salma, Kango,
and others were recommended. The minister agreed with them. There was a petition, and we formed a ministerial review committee to look at it. That work has come to an end. And I have concluded as a minister to uphold the revocation. What that means going forward is that the Minerals Commission should with immediate effect take administrative control of this mine. Work could do to ensure that workers are paid, and work to make sure that the processing plant is up and running and all the safety issues addressed, take remedial measures to also ensure that we protect not only the sanctity of this mine, but jobs of employees. Any out ye or no, I was for me, or shay and sassy, Yakoye, any other day, I treat the Ampo Pondia to me, I was sassy, a yam, the day doing for Emmanuel, Ama, Kofibo, no crayons and a yardishia, one ewo elembele. Mash beginning. Yantua Kasia Boniso, na Minister for Tourism, Culture and Creative Arts, Ayezifa Abla Gomeshi, Eden Sama Tuja Muse. Osha ayan fimpi mienu ni aduonu numa yo mo amufra man foforo so mo bansa hye e wo man Ghana mu no e 1.3 million no so no faso a e o man Ghana enya e 4.34 billion US dollars e no osha na chese culture na creative arts sector ni mu no impunto e be mu ye papa panodin semi editujwa e wo government accountability series no course so e Adjoa Agyei Sikapa bosom ni de tosu edum ana ye Minister for Tourism Ekasa no chemusa ohwe mpumtuo ene niama hodo omenya ewo tourism culture and creative arts sector nim ewo abro no betina akonya ne so de a na chese kwa nim ye papa pa omo so no ebo omo homoden esa asase fimpi mienu ni aduonu num nimu na se omo fra my foforo so omo so bansa hwe no eye 1,303,962 na chese omatimi abro so esa anse fimpi mienu ni aduonu nan nimu omo bansa Shano 1,288,804 na chese mpunto de bi etimi abemu ye papa na ochiema sika na ebe mu no enese niema esifa akono na chese eba tourism creative arts sector ni ma no soso no mpunto abemu ebetimi aboman no. National tourist arrivals reached 1,303,962 people in 2025, which is an increase over the 2024 figure of 1,288,804. Domestic tourism grew from 1.68 million visits in 2024 to 1.7 million visits in 2025, representing 7% growth. The total revenue generated from the arrivals in 2025 is 4.34 billion, I beg your pardon. The 10 most visited attractions in Ghana combined to draw 1,377,588 visitors in 2025. This accounted for roughly 77% of all domestic tourism site visits nationwide. These sites are Kwame Nkrumah Memorial Park, Kakum National Park, Bunsu Aboritum Eco Park, Cape Coast Castle, Menchia Palace, Kumasi Zoo, Accra Zoo, Elmina Castle, Shy Hills Resource Reserve, and Abri Botanical Gardens. May I add real quick that 3 out of the 10 are directly under the ministry. The others are handled differently from the ministry. Enwachi ana Minister for Tourism, Culture and Creative Arts, Ekasa anoche musesika na omenya no ade omode beso film production, assistance and exhibition, and skills development ewo mayimu. Government support to the Film Development Fund. The government, under His Excellency President John Dramani Mahama, in the 2026 budget, allocated 20 million Ghana cedis for the establishment of the Film Development Fund. This represents a significant intervention in addressing the film industry's financing challenges. The fund is expected to support, among others, film development and production, contribution and exhibition initiatives, capacity building, and skills development. So this seed money
is from government, but we're expecting that private sector and investors will also chip in and support the fund. The fund is anticipated to catalyze production activity, improve content quality, create jobs, strengthen Ghana's intellectual property for both domestic and international markets. The modalities to operationalize the fund is currently being worked on by the Attorney General's Ministry. Rejuvenation of the National Theatre of Ghana. We have successfully crafted a strategic plan 2026 to 2030 to guide the running of the National Theatre of Ghana and ensure its optimal contribution to the tourism, culture and creative arts industry. The strategic plan was launched in early March 2026. We negotiated with a German theatre group to secure support for the National Theatre. Through that arrangement, the German theatre group donated a 40-footer container filled with lighting and sound equipment for the use of the National Theatre. And at this point, I want to acknowledge the support of the Chief of Staff, the Minister for Finance, and of course, the Minister of Tourism itself. A Minister for Tourism, Culture and Creative Arts, a year on your for Zifa Abla Gomashi. Yantua Kasiawan Swe, na yenyina mu my Ghana, Wakakwe not about to Peswaso. Na one of my Bejani, a unimian for Teliza Ladi, Irene, Yamami, every timra, or for a Benya Cassia Machibejani at the Mandishia. One ewo Okakwe not about to Peswaso no. And the Impuntujuma di Ogusuja and Nansua, or boy you madensa, Reman Imposwaso no, Impuntu Ogusua Quasua for Frositenum. Yamame, a far quen ye and a quenya. Yediko tatum, Eguso Amadisia. One ewo Okakwe not about to Peswaso. Oh, or Bonhomade Papa. Na make us say Adisham. One more important pina na make us say no just any my part to my call my ne. One more campaign my mere gusu kama. And on am so I say your contemporary and be a conca de mam. Na enyasimukuma na ankraba toja chiremi say. Oni ase show my Ghana. Ya kwani ya kwanti points and seswa kabuma. Wadamu gusu ya kwanya hoto wa mpotemu wenye na bua sebe ya. Kote onbe fasutum neja. Kwantufua. Mo free a year or can't not about to impress la pass in Potemonum. Any yellow bushy, a chim what I could tell manada diano, a bofun phone in ano, who bet me a fear when a monso when you quine pa, at Timmy Alpha. So, Nedia, a man assembly member at the Mabofun electoral area. On more modern crons, a woman. A year a can't say that the hormone penny 4 years in the kama. Number modern so to me a buana quantum powder and put on betrasso kama. No quota, a gusutum, now quant to form of fun put him hormone, my how or monum. Me wafa se on a year a certain member at the Madisham. One more a buffoon and a fee abu alobushin put him on monum. Only minyan for James a crowguaka said to him say yes, a yanocrapam. What shall ya mamma or calculate not about to impress so much beganiam? Yamami James, and I say, Teresa lady, the modern bow upon your dear concani, papa, no ba ye, Osha and a motua wotu, a duba beer, ne modern bo any account or primpunto no, nebin them on your sam equity announced in your channel. Yamama Mamu, a course agent and also upward you my dear name. A quan would do appear a wall of wishing and put them a bofun call a son or can't not to put them nano. Or woman ne, quotatum, egu quansua. Oh, says Yaman Gusua Cosua, a malquent to 4 this year. Or one potemon, in fact, or more filia from a papa ne, be a concan at the mawanum. Which let me say, young fan as PSA more dang, a more measure by Universal Bed and modern boy idea concar papa, Tim same. Or best this year. Mo alobushin in potem. A quenya penifocha, edicota, egusu to Musano. Mamunko siniama, and vengu quantum pons, a banisa quota and chebetu. Emma Quana sass and watching so. Monso so a modi yangwa, and then yame fee, Monso so a moya juma of fit of weight. No macacofa oyere, edia good quantum point, Susa, na quana say, and yet, and Timunina Montama Sebeniachi. Nejuma pa wopo nejuma dia wo yenom bibia nko kama fama na sanso na mo som tete ben kwantempo no ho a ye yi kwan ya montiase ye no mo nso so fo no mo wase be ya adeja mo olobosi ne potem kwantempo mo di kota atum egusu no mo nyina mo be nya so emfaso member of parliament ase honorable Ladi Awuni obana adodo na afre no dwumedie a wode sini ho so as oba awugusu eye wa ha no nyame enkoso enhira no esa say ejuma no e ba stand still ono no obi akate sword e this project start here but along the line no credit said the work was politicized but obana am finding say yeah NDC MP or no government ever power no there have been an issue on this job
or the senior also, and then me no casino, asphalt, a good kind so. Oba community location, ever promising and say, young man, I chat 2-3 weeks. 2-3 weeks down the line, yeah, the asphalt, a good kind so. Yami ensure bana. Nya all yen say, Omo catch a contract and say, until what started Jumano, the rest of the payment now penal. And Obana a facilitated way am I? Why yeah ama as assemblyman, this is what I have to tell all of us, the whole world. Me da Obana si pa contractor no so etie asutie a oye Jumano. Ye eto so no metre timamufo say ade papa bi abaye kwan so ano. Enye afena ya samere huru efie washing yam efie ne de huru eba beku ekwan so esai asphalt no afena obi ede ne niema eba besika car eba besi kwan so so oroka okwan so there be ya besre bebre esan say so many years sadly we alokoshi yen hu bi da ya wo me e wa alokoshi 49 years near this thing you hu bi da say na nyamencha de na Obana de the nine esi form ama bibi say abamaya as the assemblyman Obana yenye udeni nyame onhira ene Obana ene a wuti ye aya assembly member edema abofun electoral area e wan krabo premantemo ne den ade onumiyamfo James akrogo na wote ne nkan na nu si yepe na de hia mo walubushi e chirim say yes yema yema shebe dwane de ma de hia mo kan kwen na otabato mpesu aso onimiyamfo television la de in fact awini yenye udeni wiye bu adwumaden de wo bobi papa enti kwaso aye ne saa ebisu kura chirim say e kwan na mu twa kama saa no omo modern yamfa eye speed ramps embe wo kwan no so sebe ye pempim besi so ahyenkafo na sebe mu hu ko tape ene America tente hum nyanwene nipa ho empotem won so mofra pine di agro wo kwan so enti no eno bebo sebe ye nkwanhia enkoso agwalo bushi ni mpotem say adwuma ne enko wano say ye hunu na de bia na ye frefre na MP be ye bibi fa ho MP ka bibi fa ho kire eno banya mieni watu eno ho ano anamo ema oba group I be promise say ka ya kuma ntu ye na enche adwuma no ebe paso gidigidi ampa so tam no so ya ho say adwuma ne koso ema sesi ya ye me ka say asphalt ebu kwan so a omukos we ya ye nyan wie ye ti dia mekani say Obana nyame hira no pa no hye ne dwumai. Grateful. This is what we have been praying for as community members of this land allocation to the site. We've always been praying for this moment, and then it is ongoing. We are really happy to see this. This is what we've been praying for and hoping for, and we wish more will happen. So if any entity or any kind of group that wants to come together to help us do more for this community, that's what we are all advocating for. So we are more grateful for that. Thank our mom so very much for pushing for this project to go through. We were born here, we've grown here, we've dreamed for this thing for a long time. A lot of places are there, it has been done, but ours is like they are struggling to do it for us. But we are very much appreciated that our mother has done this. So if there is any NGO or anybody that can help to push it up, we will still thank that person. Because they say Oliver Twist always ask for more. But we will also beg that they should get us some speed ramps because there are kids around. And as you can see, there are houses scattered around the road. Kids always play and run on the street. But with top speed coming, it will hurt the kids. So if after this they can do speed ramp, it will help us to save our children's life. Any awuti ye ayadesha wadmo alobushi. Abetu pesu aso ewoga. We ni be yo kan queen not mensenim ewan ka premantemo ena wote omkana mane boye nsem twire ni Emmanuel Poku adusi dotu abona mane se DJ active na dia mane boye efiri enkrabo premantemo ebesom ye Yentwa kasiebone so ni enkoginemu ewa santimantemu kumasi ana eye osana abosom ne de toso enwotwe ewa mfimpi mienu ni aduonu nsia yimu ana eye bantama batompesuane ne so eto aba ediyi eye Mr Kingsley ataso no meye otitineni enfema MPP amanyoko no de eye 4 votes pe
ana di Mr. Fifi Mensah no ana na ye otitinani eso enkunim na yade a Mr. Kingsley enya 570 votes Mr. Mensah Fifi enya 566 votes na yade abato no course ewo cultural center ewo Kumasi ana musifo beye 1286 no mu ko register so mo beto abano na abato no ekwawie na chese Mr. Vincent K Yamuabing ono no moto abano edi ni se fa first vice chairman wonya 867 votes ana Mr. Michael K Enchionu enya 268 votes achese Mr. Vincent K Yamuabing etimi edi ni su enkunimu sanso na Mr. Frank Kaleboatin ensu edi nkunim se second vice chairman odi 794 votes ana edi Mr. Kwame Edu esu nkunim ono enya 339 votes Mr. Kwadwo Edu nsusu omoto abano eyi ni se deputy secretary awonya 688 votes edi Mr. Samuel Saisu nkunim ono enya 450 votes na bracket kani ni na ekoso ana Mr. Kingsley atom ayi ni so titinani de ma bato mpesua ne so ne nsɛmtwerɛfo atwetwe nkomon ana oche mu se odenyakopon asesan so ana namusifo amoto aba no de ma ni nyina no do mase esan so hwe nkabom ni asumdue kwan omofa so omoto aba na ama nani agiye papa na emumu osresa members ni na betimi akabom aye ejuma sane ebeya mfimpi mienu ni aduonu watwa bato na ebeto na mpipi amanyoko no ebetimi adi nkunim wa mata ba ngam do bia se mi se wubia mother ja wose no o me do bia se ade American se partner di nkunim anyo kwata na di nkunim ana no come in here me if I can home mama 2028 me need to go power e go be the chairman no to that room come in here e we need no how the custom say me do why are they grass team so ani Mr. Robin we na me come na yan go ya mo mo what say ya miss into mo to mo here after that so me say ya come in na go me na go back there no, but I think that is ya wuti ye Mr. Kingsley ata mato aba ni foforo se chairman de MPP amanyoko no wo bantama abato mpesua ne so na eno echi no ana outgoing chairman Mr. Fifi Mensah ebo anamusifo na baso so da omasiye papa so no so abra na oye otitine ni omo na sene ni ye ejuma hronkon na sese no wo betai omo madi nkunim ni na echi sane ebe MPP amanyoko no impuntu ebetimi abem yes ye pa abato na me we issues the grace abon enye papa ni ade starting 24 they can say you over 107 of my people are free hard to be for say and find million automatic say first abato me lose more than 500 votes. Yeah, two and then we lose 4 votes. In the excess, I must have make an case. But they will hear say MPP and article and then sometimes with chairman. DLFM 106.9. ya wuti ye outgoing chairman the MPP amanyoko no ewo bantama bato mpesua ne so ye Mr. Fifi Mensah na ne krakra mu na mrahebedwani de mabantama onyonya for Francis Asenso Boache kasa ana oche mu se wo hwesa ne abato no ekoye na chese bibia cha ho fama MPP amanyoko no members omo nso ewo de ma amanyoko ne sansa wo hwe nkabom ene se ne kabina minka bi etimi course asumdue kwan so abato no matimi ato awia na ono so nani agiye pan na obo omo amudi nkunim ni na abaso eche mu se waye krado pan so ono so no ene omo beye ejuma ewo abato mpesua ne so so far so the and be a person and a put you more say you really yeah come you go back bounce so I'm going the ball delegates no so who so be have this contract the boy let permission for all this share part from I'm boss security agencies as well police from bar so only the issue say maintenance of law and be yeah MPP for
Yeah, need to become by a bar, Ghana, and another live than Professor Bushman. It's no, the PBA, I can check. It's what I'm going to do. I don't demonstrate about 1,200 delegates. I believe you executive. On the name me as a member of Eni ya uti ye eye mrashebe jeni edema eye bantama eye onyonyafo Francis Asensobu hachina manibo ye nsem chironi samofo ibwatin anede besumye. Yankoso anyina mwe o man Ghana ya santimante ne yempiem ewo Director General edema Department of Urban Roads me wafasi James Oturo Amon ogusu bo adwumaden yipa o kirema sesei yemfantu Ghana fo amwa santimante ne mu sei Swame interchange no phase 2 no empenifo gusi gidigidi nyankopo ya atoma hwebe anka se enkodu ehine mebosome no enkwawe ye de na wonom awie me October 2026 na Swame interchange no empenifo awie kama mashan nam so a adwadifo ban ha mu ye papa e wasante mantemu na mesa oduro ekirem sei yamfanto Ghana fo a mo wasante mantem anim enemo a motafa yi Swame na ne potemu no sese no enam kwantempo no mba ya interchange nti no won ba sesa kwan no diversions beto dwa won chenchen bi intedu ba bia asamofa no be sesa kwan na mamukama enti nimpa bi wo honom a ebia na woton ade wo honom ebia wo shop wo honom wo ho beka ne nyana nche sabe ni sayem ye town da bida hihye pa mu nyina mo ye na omabo sabe ya kwantempo no sofa no kwa beda nchen na engineers na tuma ya adwumaden abo no ma tentem no hare so sabe ya asante mantemu Swame phase 2 interchange project no won betume wi tentem kram na Mr. Oduro Amo echirim say yanka ncha de hia mowo sentimental anim say main multi-tier interchange no omo echirim say be hia ase abodwumaden afrim Swame runabout akwakopem Abrepo junction a chese bedem hurun na se mo amnam kwantempo no so de moto adi chese emu da ho a ze wonam so a unsuro hwe kram na echirim say phase 2 ne de omo hwe anim say ebetima tenten be 15 kilometers of local roads one be adwumaden aboa pa se be ya kwantempon no so fa wa santimentem ene Swame ne Abrepo ho no de se de wadi tua no be kama pa de mamom na o kirem se no akiri so no second phase ne so se na mu kirem se enchibe no so mo wie ne kama wo betumi abo adwumaden ye pa kofi anomanje potem ho no mam ekwa kofie mu ewe road ahodo aba new road no so akopie mu ewe ya busua kuru wa nyina na ekwa no wo me ne kama pa mangase matumi afiri trebe na mo so mo nam so a mo ho etman ham ye papa engineer mu kirem se yamfa ntum anim se phase 2 no de omo wie pe mo ho bata mo pa na mo no phase 1 no mboguso a ye yenhyehyɛ ofuro bi a ma mo fa kwantempo no so no enam traffic ne ade beba so ni nti no ho mo siesi muntumi mfa o mbeyi kwan ne bi ato nkyɛn na boa se be ya motumi afa nkyɛn na ade hye a mo fa Swame interchange potem ho no mo ho anharam projects no two phases Swame interchange projects no e can local roads and overpasses overpass jamin charge emu be October no ye be bia makwan afa so na ahokyere we Swame ko mu nyina so twa first phase major project interchange na ye was from runabout no eno ye busu ye but eno de nema menu e ka ho no Abrepo junction ye underpass ho na crofum say overpass ho and this share ye percent go say ye ready say baba ye Abrepo junction ho no nti obi wo kwam ho nyina no ye team no beba wo nchen na de wo se obi fi obi a wo ye firi ho nti bibia e wo right of way nim bia no ye be ye firi ho na emom se hia space bia e di right of way nim a ye ne de e ya affected no be di hu nkomo na ele so ye firi ne tuma ye kwan nti de ma e be share nyina e pese o ma be ya affected na no enya asuti na hu ne na asomdwe nyina ba no bia hoto and then de aso a ne sa se e kan interchange project ho a ya started the dada no nti afem edu Abrepo side wa pese be hwe e be di kan nsure lines wo ho ne kane wo nyina e be relocate na afi so omom ti kwa nyina so efiri ho na yetuma ya underpass ne kwakura mo no ena city engineer edema Swame interchange ya mo fa engineer Dennis Kwisi Boaten ena ne tumu kirem say in fact won besra de hia mo wo kwantempo no ho no won ba be ye interchange ni kama panti o masere mo Bomodian say, wouldn't say be more baby adwuma na beka wa. Baby ombe de diversions o de kwan beto no. Cars be fa ho nti se be ha opet na wasode. Sa wo de no, emra mu no eka na yese mpinifo mo mpetasi ko mbetua ne kama. Sa won so no wafa aba kwantempo na ateso a, wo mbetu na boa se be adwuma de omudie no.
ebe yo harso na de hye mo asante mantema mo fa eyeswame mpotemu no mo ho ahenha mo na me hwe ekwan no bia e wo se amount 40 ehia pa traffic diversion baby ayede ebeyi ekwan na to enam se adwuma na ayebebe bi ni a ombefefa etimi afefa ekwan na chi wo makosi baby ni a wo mokọ no ye friend traffic management plan ye busu a ye di ho adwuma ye wi a ye de bema asoya akodo pi na wo mahwe na wo mususu nim de ene wo musu yanhunu kakra wo wo no wo de aba na ye wi a de akomania adwuma ne ye ne dia Department of Urban Roads no muso ahwe omunya wie ni nyina na afei ye de atodwa se na esitie na obi ehu eduru ho a ye de bebre mu FM for na musoso mabɔ ho dawura ene won famre FM so ye beka pam ene ya wuti ye ono na ye city engineer e de masoame interchange construction ne din di engineer Dennis Kwesi Boaten e na wote ne nkenama ne boye nsem twire ni Samuel Fori Boaten na difference antemantem ebesom yen bebe ye dure ne ye ba wonchen ofie ono ma ye sofa na min sofa eno na ma ohene apakan emu ye ha enwu hia papa intimidofo yi ye ba wonchen ofie ono ma na ye ba de in fact e ho be de bruta asema de dwane nie eye head edema external communications edema social security and national insurance trust Senate Mrs. Jimaima Ofori chirem se adwuma bi a wo ye no ese udwuma wura otumitua wo Senate ma wo se wantua report no na mpinfo mefa no na eja ontumi nkọ prepare chire omaga na mraka betumi dina akoto afia se be bo ne kakra vi se wubu kwase a yese adwuma bi a wo ye bia wo ton kokko ene wafa obi adwuma wo ton nkyene wo kwa ho mpo no wafa obi adwuma ese wutua ne Senate se be ye nipa ne kwa homgye mu a obenya bi dia podwana no Ghana foi adwuma be na mo ye na mo Senate no yese no omutua adwuma bi a wo ye a wo no obi na ye no wo Senate na te sen wo no am wo kwa nkyɛn ma obi a mutua na ye ba sisi a so fana me so fa ye ba member besiaba give me your number na menya wa kuma mu member sister mamu number na menya wa kuma mu member give me your number na menya wa kuma mu member oba mamu number na menya wa kuma mu member osande mu shede we ya de enti mamu number na menya wa kuma mu member dia ahoma ne dem 05340 50199 059340 6565 adwuma a wo ye no o boss wo Senate na ho nsɛm de sen watua maajo yeja ofa pomo e Kofi ma mete ya po na wo so e ofa nyame adom ho ye metia ye ma ye sister Adjoa Agyei Kofi wo ye adwuma bɛn ofa mi de mi nye adwuma ba ende se na wo nya adwuma de osoma amafo so a chi okron wa sa na wo hu no because sebi amuto ro so mo so amuto mo mi eno ano no nti wo nya adwuma nti no ma mi nja ma adwuma ye fo no mo mra maajo ofa Mavis ni ayo ofa mpacha mi a wo ye obi adwuma na wa adwuma na aye ba cho ye obi adwuma company work na Senate na ho nsɛm de so mutua ofa mpacha da bi o wo hu bi da on da bi me ba nche by 5 months ko 6 months na 6 months na se wa ye bia na ze wo kwa ahumje ma de na abedie ofa sami wonimpo eni akafra wate ko bompenifo amane na monkofa na monko jusika ma wate obu kwase a ba cho yo ofa ma se mi da tire din ko jusika eno ana ye kro no enti ahoma ne dem 0534050199 0593406565 adwuma ben na wo ye e wo manyim wo Senate contribution na odwuma wura wotua kokokura na wo no obi ton wo kwa ho a esese wo bomodin atua obi ye adwuma wo twa ba ma obi eno so ese otua ma wo de na ho nsam te sei maajo Uncle, good evening. Hey, Mammy Efua, Tama. Yes, Uncle, for time. Mammy Efua, you mabe. Uncle, many be a brother, Jumo. And what to pan, well, Uncle. Yabata, I had you man by Yanfiani. Uncle, by 8 years old. If in Sia watch it. And as an eternal, a pension, a winner be down. Uncle, woman be that. Nayana paying to be saying more church man, come on for months. And so now your word, and I call you a Senate in Pinfarm, and in fact, two boss work you ready. 8 years, or Virginia in Amawata. Yes, Uncle. Actually, the Coco Juisica, nine. I feel ye in Pebia Ukrim, it will be a Genisica, nine, and Sika, I don't know. Actually, now money dem 0534050199. 0593406565. Where you my band and our boss contribution that is say, Majo. Hello. Yes, I wouldn't say.
Better. Senior na adwuma be na aye. Wa na aye adwuma na aye obi adwuma. Di mo pere mi na asem tu kwa de. Asem a wa be oya me ga papa te wo de tu kwa. Oya tu kwa wo de be amam fe nwa. Ma wa de wo fu mo oro kodo. O de tu. Yo. Mo oya me ga papa de. Mo aye dem pro ke wo de be amam fo wen. Yo. Se da bon pipi. Me so me da se papa ya me nshira majo. Ova. Hey, Asante Zongo. Ova majo. Me ju so openi. Ova. Ova se. Eba jo ova se dia. Mi majuma. Na ya Asante Zongo nya botre. Usi so anya obi adwuma da. Mi obi adwuma na. Omutua ye. Me ba jo ne se ni o kasi koko pra esi etia mai. Omutua ye. Omo bi no ne me bubu sama obi ne won tie bi ama me da. Eso otua. Oh, na me bi say. It is say we nyina wo ho. Oh, Ghana no offer. Yeah, you body for the anymore. Oh my, what do you bro? Can you say we nyina wo ho? I don't know what you mean for the information center for ya. A guitar you buying. Tell us no look at the way at Yomuka. Internet DLFM. Almost first as you say na mom. No one answer. Oh, internet come da. Oh yo, Mate, vedasi pa Asante Zongo majo. Kenya. Senior, udine be akase free. I'm a friend Paul, because free Sapima. Mr. Paul Saperman, wo ye wadwuma na ayo obi adwuma. The guy you be adwuma na say dem yam yam adwuma. Enti adwuma na wo ye ma obi no ho nsam te sense na to otua bi ma wo da. Nkwanam kwanam kakranka minim. Endi kwaju sika wo ye ntwa mu, ene ye mfa ho se waje adwuma betumi akwaju sika. No ma ofie sa ye kwaju sika. O ma we. We dey miss friend ma me fa sem ba ku su ntwa. Body tell ne yenko. Miss Gidele the task force bia ba kwan so. Omuhia wa ka hwan dada kakra. There's a lack of maintenance. Ye be bo ka ma wan mo sika wo kwan so wa. Ni akobro enti wonim bibi. Ye untimi nye. Wonim fa wona ma producer ne sisi a why. Ono be kasa gina so. Ono won kasa na fa na ma ne be kasa ofo why. Yeah, sure. Me da se pa enti ono so na dwen chere no ma dwo me dofo kafra wantimi antwen ahomanda so dem 0534050 199 059340655 wo senate no ene ya kan say wo ko ahim gime na abedi wo pension eyi no wo boss wo tua ma adwo me onjira isinia wodi na bia kasa free idi ane to me oh champion man mpomoko de Jesus no ya pa na ya de yankopon asemete apo to me wo ye obi adwuma na wa na ye adwuma so far se no Dile obi ye adwuma na me no obi so aye adwuma kan na me pete be say so far no driver for so ne omukaro na ntem no say na be opening obia na wo kokko wura tua na wo ye driver ni na ye ntua adwuma bia wo ye bia obi tua wo ka bia na wo tua senet wo tie so tua ma wo ena me pese be say bi cha say ni pa ne no wa ya hihye se bia be tua o ka 1 cedi na opon no de ma wa eno no so no sika bia de ba ma wo bia nya botere no te de ma wa na se akatua ni bi na o so o te de yes ne ma wa na se ono adwuma wura no na wo se o de ni sika tua ma wo to me sanka wo tie ye ne an ka ba te se wo kyerɛkyerɛ mu sei sika bia bosum do ese o de ma wo no ono wudwuma yeni no ufie me fa ne say wo boss no se wo ma wo 13% of sika na o de ma wo no so eno onti free wa katuam onti eno ye ono wan sika 13% so o calculate from sika o de ma bo so na say de bia so eno wa chenso se wo wi a wo te wo sika no so 5.5 edeka say sika no hu nyina akoto ma wo se be ya ko ahom gema benya bia die why okay na anope na mini odina okay better ntemu ncheche no 30% ono na betua ma wo na 5.5 we nyina wo no na de dada on se Ghana education wo ko yana omunya ne ntem o metna si amankofo asisi ni pasa yo enti ya hu se BBC ewo ho eno ntina DLFM aba no ntensura kiri de ahinta nyina be pound ma why ya menshira opa kofi yamfa ya value fan akola na yamfa frefo dwumadie no emfansi ahoma ne dem 05345019059340 6565 if adwuma be na ye na boss wo ne ho senate nsensem no akwakosi san bosum do otua gum ana say otua wo kawi a kire din ho nsem no komo ne yedie uton kokokura no mu bia say wo boss tumi tua ohu na eja kire yedin nti ho komo nam say ya ya no no eno ano sikansi ho nsem ano no nti say eye fine
ɛsɛ sɛ kokokura na boss ton a ɛsɛ otua afiba ukɔ bɔnwom ɛwɔ bi program asema wa otua wo ka wi asenet ɛsɛ okokotua ma wo once a wayi adwuma ma no nkoto a payment abam ni de so opo so ompo ɛsɛ otua enti ɛho nsɛm no ɛyɛ ade bi a ɛde aya no course no yɛmfansi yɛmfansi course no yɛmfansi because your time no nya so afi ba nya wurom ne de yɛntimi ɛntoa so bio enti yɛde course no edi si na me wɔfa se Sandra bɛka de ba na wɔkyerɛ mu sɛ in fact ɛde yɛ ka sere mu ɔde pa na ɔde yɛ sene adwumaden a yɛbɔ no hwɛ live ɛde free tema free zone news papa ɛgyatua no ɔde nkyɛ kɛse ma mama dobro ni ɔdɔ ne pa ɔdɔ na nkasa nti amenhia ne pina ɔnyɛ ne kɛse pa enti kase bɔ no yɛde asi emusemufoɔ no yɛ Miss Mabel antwene sɛ mu ma yɛn me wɔfa se champion tele de yɛkɔpie mu Facebook NF yiti makase bɔ no wonya bi ɛhwɛ yɛn sansa na me wɔfa se DJs gibi echinchim kasefrem fo madusumia nimre say technical producer kenka for your pen we gya meje so your wofa o se ade ya de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma wotedin ane bantwere bonana otafri jamene Adjoa Agyei Sikapa yes so a me wofa se DJ afiba international DJ na ya Monday into obedi kan edo atofo mboko no do so de a me dopo ene oni bre fi say pony wo ho pony be hya ase no nkron na nondu non no ma pon du ba ko anadwu du ba ko nti empam nkomo wa de egu mpratwen abasa jijajija katia siso no mo de ahira ayi pony hima sexy ene champion tailor be ne producer wa technical producer ene ayi content producer na omaye adwumaden ahwe asom na wa de aso na maka jo se so de na betena se aka de ba ko enti kwa ye kwe no se kwame na minim se kwame no isika ho what in nka pa eh dia na meeting say kwame o sure so Amsterdam ho on two kwan de dabi say na nyoma na ode aba ne say wuni mo etwi yate and so ho de a mane hu say be yente ne nka say wo ho because me nyante ne nka say wo ho nom ba nyoma ne de aba edem pa 24/7 latest banger in town ne ye den say kwan papa bi no na apa nti no o mo hwe no mo nya hu adwuma na je yempa prechira e kira nyumba ku bi aba e kira beka ho asem ba se ne say kwame de na wo so nti no enyum sine wante yake bi wa yakra o